Wow, ma'am, hojik se chinge ha manak josle sum jom. Continue for 800 meters. Yes, ma'am, duga hojik se ko fully afai jawre ba ado afai. Wow, ma'am, siga hojik se ko ising ge kamai chentha lai ri ba ko. Hey ma'am, Hojai Meitei Vlog channel lang ngasi ang kong ma'am da tram nok chari to ngasi se ko ma'am interesting point and Sunday su oi ba Sunday su oi ado hojik se ko asum akhoi gi ai hojik chat chat na ko asum nil bagan se lan thore and sum se akhoi hojik si ga lai ra si gari si ta ra smaina chat pani and ado hojik se ko ai ga akhoi gi ta som ga de di akhoi gi bai ko kisu zum yaw ri ba akhoi mi hom lak pani and kai da chat nyam do ma'am sum yeng mina se ado di kai no khoi chali ja Velu Ghat. Okay, ma'am. Ma'am, that is full enjoy lo si and Velu Ghat ki ngasi fully adum view uchrak to mi ma'am da adum Velu Ghat se ko asum local mi de zum ma'am sum chalam ngani aduga tam thino phajam form ne adum yang mina si do di chalaga ma'am do ka hojik se akhoi gi akasi nga ge hek lambi se yore do hujik se si se cross ta udrom ya khoi gi main Karbelong border changi na to sa ado si se akhoi gi main gate lai re siga ado gate si ko me am da sum utra ga ya jeng se Finally, ma'am, sum hojik se ko akhoi dum akasi nga aduga di chang roi do mina akhoi dum hojik se cross oina dum chale cross to roga chalaga hojik se dum finally sum akhoi Velu Ghat ki lambi se entry tawre ma'am hojik se ado sum maram ta ba sum sa ke ma'am da ado miang minute se video siga enjoy dum lo se ma'am ma'am sum hojik se ko akhoi gi sum josle fadam maram se joslak na ko adum ai ma'am da view ma sum cham ga do di yeng se ma'am wow ma'am hojik se chinge ha manak josle sum jom dai ge ko ado lambi si sum akhoi gi highway de gi sum changak ta na ko sumaina lambi am dum phangya hojik se and si lambi si ga hojik se akhoi dum chali and full final sum yora kana ma'am da sum chrakani dum yeng se Finally, ma'am, sum asiga lai re ko akhoi somda oirga na sum chum jakrani ado somda ne bo hija to chekho Velu Ghat cheko and di Continue for 800 meters. Hi ma'am, sum finally hojik se approximate dum 3 or 4 kilometers sum wali ado hojik se finally sum akhoi lambi su ko akhoi sai matang he jorok pe gi matang sai siga sum akhoi lambi su phatta ba matang ma jamna phangna re ba phangna na ko adum khoi gi jaking nungking kai ga ma'am ama oi be se ko adum gari 4 wheeler su oi bina adum thauba da su akhoi kitang kanna thauba sum ngamda situation ama oina adum tam chali hojik se ado ma'am sum yauraga mu chrakani ma'am da soida magi ado mangom da kari view khara dum changya ma'am yengmina sidoi di ma'am ching ma'am se sum yeng view asiga ching ge ko somaina lai re ba ko hojik se Velu Ghat te sum changbagi sum view ni si se ma'am ado jam thina phajare hai tare mafam se su amasung sum background ama cinematic shot sum bagi di jam thina phajani mafam se adam ma'am lakpi ga su ko full enjoy somaina sum lowa yani ma'am somaina view se sum somai lai re and lambi gi mong se somai lai re ma'am hojik se lambi se kitang ni phagale ba ko finally ma'am sum hojik se ko akhoi gi toll gate side gate am su phangya ba du gate chi gi lan na hojik se change and somai view lai re ma'am ma'am da finally sum hojik se jauri ba ko jarok na hojik se ya samai lai re ado ma'am som da khoi gi background da oiraga di ko khoi gi samai singi makhon chentha bai makhon so jam ta le ma'am adum mafam se ko adum beautiful sum hai ta le mafam se and jam ching su phajam mafam oire adum doi di sum chake tum maram
ko mayam asi se adum akhoi makha ne ba ko makha rom da sumai na akhoi gari parking ama sumai na loi lei de and akhoi na hoji chatoi se ko sumai mathak afternoon dum car chatoi ni and akhoi gari se sumai na se tham me and mayam la ko sumai na hoji se sum akhoi gi dukan ma sam sum phangani and somdai ni ba akhoi lai se du ga somdai chatoi se mayam adum hoji se china fajare akhoi gi hoji se mafam se ko akhoi hainingai leite mayam adum aisu ja hawra ring asinu mi se du ga aina hoji kari mafam se ko mathak tagi tor view sum ucha ka mayam dum yeng minasi yes mayam du ga hoji se ko fully akhoi jaure ba ado akhoi gi bai se somna leira mayam du ga hoji se ko akhoi siga hoji se dharna akhoi isin chenna se ko fully ure adum sini mayam ado hoji se back camera palaga sum ucha ga do di yeng minasi mayam wow mayam siga hojik se ko ising ge kamai chenthar lei ri ba ko jam china fajare hojik se mayam ado somda su khogi thongam su lei ri bridge sam su lei ri mayam adom hojik se samai na jharna se samai chenthar ba ure and finally mayam adom yengmina si do di full sum lauraga ai sum uchara ke mayam da adom mayam sum parking hai ga di ko somda dum lei re parking samai na makharom gi som siga parking sum lei re aduga somda sumaina khoi jharna ama chenthare ko do yenga su sumaina lei re aduga khoi na lei se ko si mathak tani se siga gi sum karaga siga khoi zik lepaga sum lobani view se aro jam china fajaba view ni mayam mayam digo hoji se ko fully akhoi sum maning on ondho ga diko smile leira mayam fajare mayam ado hoji se ko sum manak ta ai ju changa ko dum uchra ge ado chasila akhoi ni sia hoji se akhoi ni changa ni ma changa ga dum maning on da akhoi jharna ta se ko mayam da sum uchra ke ado khoi hoji se 200 meter muk sum approximate sum changa da leire ba do sigadi ko dum khong dum changa ni ado parking chu sumaina somda leire parking ta sale akhoi su aduga switch changa ko dum manam ta ba sum cha ge di mayam jharna gi view se adum manakta feeling adum lawra si di yes jeng si mayam finally mayam asi hojik se sumaina view dum leire ba ko ado sumaina khoi gi makha de gi sumaina lawra ga di ko asi sumaina khoi gi chingnya ba mathak da after ka bani ba sumaina ado somda su mangunda jeng di ko mi mayam su leire aduga jharna se mayam haini le tne fajare mayam adum mayam do hoji se ko sumaina sri se mathak ta tor ka khat ta ya khoi ji ka khala ko mathak ki view dum uchra ge mayam do hoji se back ta uri se ko asini akhai gi Velu Ghat ke sum waterfall lai dini ado mayam samai lai ado somde yang ga di ko sum ching ne ba ko ado samai na makharam da samai yang ga di samai na down ne akhoi lambi akhoi la nga tai ka khalak pa lambi du ni and somdo mayam ji yang ga di ko samai na lai ra view se and mayam sum sini Velu Ghat ki sum view ni mayam do ko hoji se dum akhoi gi bai di ko hana la me na hai bai na ko ado mang du se katang wa ma hang ge ba ado kai asiga hojik se somda chat pai yara me na hai akhoi bai na di ko ado kai hojik ti 90 half lai ra siga ado sonda kahan ba je pi dre ba ar risk ni mem ado somda chak ke na honor se ko ado jam thina risk ni khoi gi jam sing je ko loi ne isang ka na na thui ba ko ado na jam thina risk ni mem ado somda yaringa ji laga ko sum kabi ne dum hona bi ba ado side sum lairaga some view dum low view and enjoy dum low view sai gi and sini mayam do di sum matham makha ta ba sum matham ta ba sum uchra ke mayam finally mayam sum ko hojik se mi mayam su jing ye ba ko sona mathakon da ado samaina jing ye ba ko ado som do su makharam do su sum lai ado mayam akhoi di wa na ko kum dhare ado mayam su tum sigi view sigi kari ana fawe
and dodi ma'am som atai ti makata ba som utra kya dodi som yang minasi ma'am hey ma'am do hujik che ko khoi hujik cha bai thak kai kan lang e and somai na lai da khoi mountain dew and somai na khoi cha bai thak kai singra bungra ma somai na loi lai da ma'am hey ma'am do hujik che akhoi finally oina sum cha ba thak pa se loi re ba ko aduga sikse akhoi chake tauri aduga siga nung ma'am ama akhoi lal la cha tai mathau tare hujik che and somai na toraga wow ma'am hujik se akhoi langkhal le ba ko aduga somai dum lai re and finally ma'am hujik se dum akhoi ju thole ba ko akhoi gi nung marak tai tora dum thole aduga somai na sum lai re view and magi jharna ta se ko somai na sum lai re and todi ma'am ado si video se somai sum loi ni ado hoi se ko akhoi su gari manak ta somai changya and cha ba thak ku su loi re aduga hujik se and next time na dum ano vlog ta dum puthar ta kani aduga ma'am dum like comment share subscribe dum to bramo and todi tata bye bye